mukagira ekimwatwaraho omuzogo habashija bari kunyangaraza abakazi babo kukanyira ombyanga nkabuyaga karya menvu bubangiza hamwe na mpumude omuri Lyantonde kakunyamarwa aje turaza heru atandika kutera omurundi gumwe akantera yanigandiga maraka kubashikira omuka batereza enshonga zitu yikiriza kuba amazire kugenda ensonga yazigarukamu ekyakabiri takwenda kushomesa abana njerizaho n'abagurira bitabo n'abato mu ishomero konka ariyo najya ngo mbe ninya nabashashora tinyene yikora ninsiba mukanya n'inkingi naye mfunze byo koki nemvaye nenzirewa kana embera n'enyabo nembera ne mama nyina abana bange mukaga era nefaako mu buli kimu kyonna bye kyetaagisa nzakikola nina abaana babiri tebasoma kale abalala bamalako ababiri batasoma kyetaawe tampa buyambi kakati awo ndi awo mu bbanga nange. Bwa nyuma yo kweterera enduru abebembezi ba district ya Lyantonde bimukira mu nshonga ejo bawugana abakazi aba okureba uko muzogo gurarwanisibwe. Olwaleero tubadde mu maka ga Elia Kategaya mutuuze wa Kembogo Mpumudde sub county mukyala we yamuwaabidde mu office nga waliwo bye bafa tusajja tasula waka ennyumba yonna eri mu mbeera nkyamu kati omukazi yakoze bulungi okujja neyeekubira enduulu kubanga kati omusajja yeeyamye n'ekiwandiiko tukirina wano mu gw'omusanvu atandika okuzimba ennyumba permanent kubanga ennyumba ebadde eswaza nnyo n'abaana be nga tebasobola kuleeta bakwano baabwe wano ng'ennyumba eri mu mbeera mbi. Bwe anaamala okuzimbira omukyala amaka gajja kutereera. Kati tukubiriza omusajja adde mu maka ge atandike chapter empya agambye n'omukyala agenda mumulabirira bulungi agenda muwa buli kimu kye yeetaaga. Omukuvugana oku kishanjurwe ngu abashaija hoona nibanagijura abaana baguza amataka ga famire bweshereke hamwe n'endiijo mize. Nsanga neregera nkomu mu bibanja n'okushwera mbwenu wamara kushyira nkondizo omukazi omukora kureba atyo akutuntuze. Okwiha omwaka ogu gutandika omu office ya probation officer hahikamu emishango erikuhingura 29 ebutabanko bw'omu maka. Amakuru aga gashakwa Sandeke William.